Dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo naučiti kako da napravimo materijale za sve dijelove auta i prvi dio videa će biti jednostavniji materijali za manje dijelove i zadnja dva materijala će biti guma i boja za auto koji su malo komplikovaniji, ali kad ih jednom napravite možete iskoristiti u drugim projektima. U opisu imate timestamp tako da možete da preskočite gdje želite. Ovdje ćemo da napravimo materijal za ovaj prednji branjik koji ćemo poslije da kopiramo na ostale dijelove. Možemo da ga preimenujemo u Chrome. Pomjerit ćemo metaliku 1, roughness skoro na 0, možda 0,02 ili 0,5. I to je to, veoma jednostavan materijal. Sada ćemo da izaberemo ove šarafe ovdje i onda ovaj branik i da pritisnemo Ctrl L da linkujemo materijal. I onda ćemo da izaberemo ove šarafe i pritisnemo ovaj folder ovdje, tako da bismo dobili novi materijal koji možemo da preimenujemo u metal ili šta god želite. I ovaj materijal će da bude skoro isti, samo ćemo pomjeriti roughness na malo veći broj, tako da zamutimo ovu reflekciju. Sada ćemo da izaberemo sve dijelove koji želimo da imaju ovaj chrome materijal, tako što ćemo da držimo Shift dok kliknemo na ove dijelove i zadnji dio koji ćemo da izaberemo je onaj koji već ima taj materijal. U našem slučaju to je ovaj prednji branik i pritisnemo Ctrl L, Link Materials. Ovdje smo zaboravili da izaberemo u zastavu znak. I zaboravili smo da izaberemo ovu šteku na vratima, tako da možemo izabrati to, pa jedan od ovih dijelova, Ctrl L. Za ovaj retrovizor ćemo da koristimo ovaj materijal od šarafa, što je metal. I ovdje ćemo da napravimo novi materijal za ovu keder gumu. Možemo da je preimenujemo, da budemo organizovani, da znamo šta je šta. I ovo će da bude veoma jednostavno, samo ćemo da promijenimo ovu tamniju boju. I onda možemo da izaberemo sve ove gume okolo, kao što je zadnja šajba, prozori sa strane i ova guma na štop svjetlo. Izabrat ćemo ih sve držeći Shift dok izaberemo dijelove i zadnji dio ćemo i da izaberemo ovu prednju gumu koju smo napravili materijal i Ctrl L, Link Materials. Ovdje isto možemo da izaberemo ovaj keder gumu materijal u ovaj slot koji smo odabrali kad smo modelirali ovaj dio. Za ovaj zastava znak ćemo da napravimo novi materijal što će da bude plastika i koristit ćemo crnu boju ili tamniju. I da bismo dobili ovaj detalj dodat ćemo Noise Texture. Ovdje možemo da ga preimenujemo u plastiku ili kako god vi želite. Dodat ćemo Noise Texture, Shift A. Pritisnemo Ctrl T da bismo dobili ovaj mapping i texture coordinate. Za sada ne treba mapping node, samo ovaj texture coordinate i izabrat ćemo objekat u vektor i dodat ćemo bump node i konektirat ćemo ovaj faktor u height i normal u normal od BSDF shadera. Sada ćemo da promijenimo ovaj scale u neki veći broj kao na primjer 4000. I kao što vidite sada imamo ove detalje, ali je efekat malo prejak, tako da možemo da dodamo matte node da bismo kontrolisali jačinu. Možemo da imamo Shift A, matte. Dodat ćemo ovaj matte node koji ćemo da promijenimo u multiply. I onda moramo da promijenimo ovaj value u veoma mali broj. Kao što vidite 0,005 je još uvijek prejak, tako da možemo da dodamo još koji 0. 0,00005 je ok. I ovo izgleda dobro. Ovdje možemo da izaberemo ove brisače i u ovaj dodatni slot da dodamo ovu keder gumu, tako da imamo ovu gumu koja briši prozore.
Za ovaj prednji dio ovdje ćemo da izaberemo ovaj Chrome materijal. I za ogledalo za retrovizor ćemo da napravimo novi materijal. Preimenujemo ogledalo. Ovdje ćemo da pomjerimo metaliku 1, roughness na 0 i pomjerit ćemo boju u skroz bijelu i dobili smo ogledalo. Ovdje smo zaboravili da izaberemo ove šarafe, tako da možemo izaberemo njih i da selektimo ovaj materijal metal. Ovdje imamo ovaj pod dole koji smo napravili, tu ćemo da napravimo materijal koji će da bude skroz crn, tako da bismo smanjili svjetlost koji će da ulazi u auto i da nemamo nikakve refleksije. To ćemo da dodamo Diffuse BSDF i samo da promijenimo u skroz crnu boju. Sljedeća stvar koju ćemo napraviti ovo staklo za farove, možemo da ga preimenujemo u staklo. Ovdje ćemo da promijenimo boju u skroz bijelu. Roughness ćemo da stavimo na 0. I transmission na 1. Dodat ćemo još par nodova tako da bismo spriječili da nam ovo staklo baca sjenku na objekat iza, što možda nam doda dodatno vrijeme u renderu i dodatni noise. Dodat ćemo transparent shader i mix shader koji ćemo da konektujemo principal BSDF u gornji socket, transparent u ovaj donji. I dodat ćemo light path node koji ćemo da koristimo kao faktor i koristit ćemo ovaj shadow ray za faktor koji ćemo da konektujemo u faktor ovdje. Tako da sad kada konektujemo ovo u surface imat ćemo staklo koje neće da baca sjenu iza, što će da pomogne i da smanji render time. Ovdje možemo da izabramo ovaj dio i da dodamo materijal koji će da bude staklo, koji smo koristili ovo regularno staklo, samo smo ga kopirali i pomjerili roughness na malo veći broj tako da zamutimo ovu refleksiju. I ovo izgleda ok. Sada možemo da napravimo stakla za šajbu. Napravit ćemo novi materijal, u stvari izabrat ćemo ovo staklo i kopirat ćemo ga da bismo dobili novi materijal. Pritiskamo na ovaj folder ovdje. Roughness ćemo da vratimo na 0. I base color ćemo da zatamnimo malo jer nismo modelirali unutrašnjost auta, tako da nam se ne vidi previše unutra. Prije toga možemo da preimenujemo ovaj materijal. Možete da zatamnite onoliko koliko želite. Sada možemo da izaberemo ova ostala stakla, kao što su stakla sa strane i zadnja šajba. Dok držimo Shift i kliknemo na ove dijelove i zatim ćemo da izaberemo ovo staklo naprijed i Ctrl L, Link Materials. Ovdje smo zaboravili da napravimo ove detalje na ovim farovima, tako da možemo to da uradimo sad. Pritisnut ćemo prednju kosu crtu na numpadu da ih izolujemo. I idemo Shift A, dodat ćemo Wave Texture. Pritisnut ćemo Ctrl T da dobijemo Texture Coordinate i Mapping Node. Idemo Shift A, Bump Node. Faktor u Height i Bump u Normals. I sada imamo ove linije. Ovdje možemo da pomjerimo parametre kao što je Scale da bismo kontrolisali veličinu ovih linija ili količinu i dodat ćemo Color Amp da bismo kontrolisali debljinu ovih linija. Da bismo dodali vodoravne linije, kopirat ćemo ova dva noda, pomjerit ćemo ih dole ispod. Konektovat ćemo ovaj mapping node u vektor. I moramo da ih kombinujemo tako da što ćemo da dodamo mat node. I konektovat ćemo ovaj color u sokete.
I sad možemo da promijenimo ovo u y ili z, u ovom slučaju je z. I možemo da pomerimo scale da bismo dobili manje linija jer ovi vodoravni su malo manji. Možemo isto da ih promijenimo u saw da bi bile tanje. I opet ćemo da ih kontrolišemo sa color rampom dok ne dobijemo onaj oblik koji želimo. Sada možemo da smanjimo ovaj strength od ovog efekta. I ovdje možete da pomjerate scale dok ne dobijete ono što želite. I sada imamo ovaj detalj na ovim prednjim farovima. Za zadnji far ćemo da koristimo isti materijal, samo ćemo da ga kopiramo. I kada smo modelirali, ovdje smo već odredili ove slotove i ako ste zaboravili koji je koji, možete da idete u edit mode i da kliknete select i onda će da izabere sva ova lica koja su assignovana na taj slot. U ovom slučaju je ovaj drugi, možemo da dodamo materijal i da izaberemo ovo staklo. I pritisnemo opet na ovaj folder da bismo dobili novi materijal, tako da možemo da ga editujemo. Ovi parametri su ok, samo ćemo da promijenimo boju. Možemo da preimenemo u štop svjetlo ili što god vi želite. Boju možete da promijenite u crvenu. Ne zaboravite da idete u render mode, da vidite kako izgleda sa osvjetljenjem. I ovdje možemo malo da potamnimo ovu boju dok ne dobijete ono što vi želite. Ovdje možemo da promijenimo ovaj IOR u veći broj da nam refrakcija bude veća. Slično ćemo da uradim sa ovim žmigavcima nazad, izabrat ćemo ovu staklo i kopirat ćemo ovaj materijal da bismo dobili novi. Možemo da ga preimenujemo prvo. I on će biti malo drugačiji. Ovdje ćemo da izvršimo ova 4 noda. I dodat ćemo Magic Texture. Vektor u vektor. Ovdje možemo da koristimo ovaj Object Texture Coordinate. Stavit ćemo ovaj faktor u Height. I promijenit ćemo ovu Scale u 250. Depth ćemo vratiti na 1. I ovdje u Rotation možemo da promijenimo ovaj Rotation u -90. Možemo da dodamo Matte Node, tako da bismo kontrolisali jačinu ovog efekta. Promijenit ćemo ovu Multiply. I smanjit ćemo ovu 0,005. Ili onu veličinu koja vama odgovara. Ovdje možemo da promijenimo boju u žutu. I isto ćemo promijeniti IOR u veći broj da bismo dobili veću refrakciju. Sada ćemo da počnemo da pravimo materijal za gumu, ali prvo moramo da napravimo materijal za felge. Da bismo to uradili, moramo da radimo na ovoj originalnoj gumi, tako da ćemo morati da otkrijemo ovu kolekciju. Prvo ćemo da assignimo ovaj metal za ovaj metalni dio od ove kapice i za kapicu ćemo koristiti ovaj materijal od Keder gume. Za felge ćemo da koristimo sličan materijal kao za krom ili za metal, samo što ćemo da dodamo manje detalje da bi izgledalo realističnije. Možemo da izaberemo ovaj metal. I pritisnemo na ovaj folder da bismo dobili novi materijal. Dodat ćemo Noise Texture, Shift A, Noise Texture. Ctrl T da bismo dobili Mapping Node i Texture Coordinate. Ovdje ćemo da koristimo Object Coordinates. Scale ćemo da povećamo na veći broj, otprilike 200. Details ćemo da vratimo na 0 i Roughness na 0. I sada ćemo da dodamo ovaj faktor u Displacement ovdje.
Možemo isto da koristimo bump node pa da dodamo u normals ili da idemo direktno ovako u displacement. Naravno sad je ovaj efekt prejak, tako da moramo da dodamo još par nodova, kao što je matte node, da bismo kontrolisali jačinu ovog efekta. Matte node ćemo da promijenimo u multiply. I koristit ćemo veoma mali broj kao što je 0,00005. I kao što vidite ovdje imamo mali orange peel efekt, što izgleda malo realističnije. Možemo da kontrolišemo roughness i da stavite onaj roughness koji vi želite. Što manji broj, imat ćete veću reflekciju. I ovdje možemo da dodamo još clear code da bismo dobili veći sjaj. Ovdje ćemo da linkujemo ovaj materijal. Sada ćemo početi da gradimo materijal za gumu. Izabrat ćemo novi materijal i ovdje ćemo boju da promijenimo u tamniju. Prvo što ćemo uraditi da dodamo detalje za bump. Dodat ćemo noise texture. Pritiskom na Shift A. Noise. Pritisnut ćemo Ctrl T i možemo da dodat ćemo bump node. Faktor u height. I normal u normal. Sada možemo da promijenimo scale u veći broj, otprilike 5000. Detail ćemo da povećamo na 15. Ovdje možemo da dodamo matte node da kontrolišemo jačinu ovog efekta i pomjerimo u multiply. I ovdje ćemo smanjiti ovaj broj na 0,060. Sada ćemo da radimo na ovom refleksiji, dodat ćemo Musgrave texture, pritisnemo Ctrl T da dobijemo ovaj mapping node i texture coordinate i ovaj object coordinate ćemo da konektujemo u noise texture vector. Ovo možemo malo da organizujemo ove nodove. Ako pritisnemo Ctrl Shift i kliknemo na ovaj node, možemo da pregledamo kako ovo izgleda. Povećat ćemo scale, detail na 15, dimension na 0 i linearity na 3. Ne zaboravite da promijenite ovaj texture coordinate u object. Sada možemo da dodamo color ramp da bismo kontrolisali jačinu ovog efekta. Ovdje ćemo da zamijenimo poziciju ovih swatcheva i promijenit ćemo ovu crnu u svjetliju boju, tako da nam ne bude previše reflektivno. Ovu svjetliju bijelu ćemo da smanjimo, tako da imamo ovaj efekt. I ako ovo sad konektujemo u roughness, ovo izgleda ovako. Ovo možemo da poboljšamo tako što ćemo da kombinujemo ovaj bump node sa ovim. Dodat ćemo matte node. Ovo ćemo da promijenimo multiply. Promijenit ćemo u 0,002.
ovaj value i dodat ćemo mix RGB node i konektirat ćemo ovaj value u gornji socket i noise texture u ovaj donji socket i ovaj color u ovaj multiply node. I ovdje možemo da promijenimo ovaj faktor na 0,004. I sada ovo izgleda bolje. Ovdje možete pomjeriti ove nodove da imate više prostora. Sada ćemo da dodamo par nodova da bismo kontrolisali roughness u ovim udubljenjima. To ćemo da uradimo što ćemo da koristimo ovaj geometry node, dodat ćemo color ramp. Pointiness iz ovog geometry noda ćemo da konektujemo u color ramp. Moramo da budemo u render mode da bismo vidjeli šta se dešava, jer ovo radi samo u cyclesu. Možemo da ukucamo ovdje brojeve 0,499 i na bijelu 0,50001. Sada imamo ovo. Sve što je crno, a neće biti reflektivno, u stvari ovo ćemo da invertujemo da bi bilo obrnuto. Tako da ćemo da dodamo invert node, konektirat ćemo color u color. Sada možemo da dodamo mix RGB i konektirat ćemo ovaj u gornji socket i ovaj color ramp color u donji socket. Promijenit ćemo ovu metodu u add. Ovdje moramo da promijenimo ove sokete. Ovaj color ramp treba da bude u gornjem, a invert da bude u donjem soketu. I sad ako pomjerimo ovo u roughness, sada će da ova udubljenja budu manje reflektivna nego ostatak gume. Ovdje možemo da koristimo ovaj node za boju. Tako što ćemo da dodamo matte mix, tako što ćemo da dodamo mix RGB node. Koristit ćemo ovaj pointiness color ramp u prvi socket i ovaj mix RGB od bumpa u drugi socket. I koristit ćemo multiply, ovdje možemo da ih promijenimo u stvari poziciju. I dobijemo ovu. Ovo ćemo da koristimo za boju. Ovdje možete da kontrolišete ovaj faktor dok ne dobijete onu boju koju želite. Cilj nam je da boja ovih udubljenja bude malo tamnija nego ostatak gume. I sada imamo ovo, što izgleda dosta bolje. Sljedeći detalj koji ćemo da dodamo je malo prašine ili drugačije boje na udubljenjima i na vrhu gume. I to možemo da uradimo na par načina. Mi ćemo da koristimo veoma jednostavno, tako što ćemo da kopiramo ovaj Principled BSDF shader. Koristit ćemo mix shader. Konektovat ćemo ovaj glavni Principled BSDF u gornji socket i ovaj što ćemo ga koristiti za prašinu u donji. Dodat ćemo noise texture. Noise texture ćemo to koristimo da bismo napravili izgled prašine. Scale ćemo da promijenimo u 150, details u 15 i roughness u 0. Dodat ćemo color ramp node, konektirat ćemo faktor u faktor
i color u base color od Principal BSDF-a. I sada dobijemo ovo. Ovdje možemo da pomiramo scale dok ne dobijemo ono što želimo. Otprilike 1500 izgleda ok. Sada možemo kontrolišimo ovaj izgled sa color rampom. Promijenit ćemo poziciju ovih soketa. Možemo promijeniti ovo u B-spline tako da bude bolji prelaz. Ovdje možemo da povećamo roughness jer prašina ne reflektuje previše svjetlosti. I ovaj bump node ćemo koristiti u normal ovdje, tako da nam budu isti materijali. I sada ćemo da dodamo separate XYZ node. Ovo ćemo da napravimo setup da bismo kontrolisali faktor gdje ide ova prašina. Konektovat ćemo normal se u vektor od separate XYZ. Stavit ćemo color ramp i koristit ćemo Z. I sada vidimo šta dobivamo ovdje. Ovdje možemo da premjestimo ovu B-spline tako da nam prilaz bude mekši. I pomiranjem ovog crnog soketa možemo da kontrolišemo gdje će ova prašina da bude. Kao što vidite u ovim krevesima ili ovim udubljenjima se nalazi i na vrhu gume gore. Ovdje možemo da koristimo Mix RGB i isto ćemo da koristimo ovaj pointiness color ramp tako da ne bi bilo prašine u ovim udubljenjima uopšte. Promijenit ćemo ovu multiply. I kontrolit ćemo faktor dok ne dobijete ono što želite. Sada možemo da konektimo ovaj color u faktor od mix shadera. Kao što vidite sada imamo malo prašine na vrhu gume i u nekim dijelovima ovih udubljenja. Sada možemo početi graditi materijal za boju auta. Izabrat ćemo ova vrata i izolovati pritiskom na prednju kosu crtu na numpadu. Možemo da dodamo novi materijal. Prvo ćemo da promijenimo boju u onu koju želimo. U ovom slučaju ja sam izabrao plavu. Vi možete da izaberete onu koju želite. Metalik ćemo da pomjerimo na otprilike 0,8 ili možete da idete skroz na 1. Roughness ćemo da smanjimo na 0,3. I ovdje bismo mogli dodati ovaj top coat, ali ćemo da napravimo top coat na drugačiji način, tako da možemo da ga kontrolišemo bolje. Dodat ćemo par novih nodova pritiskom na Shift A i idemo na Glossy BSDF. Dodat ćemo Mix Shader, dodat ćemo Fresnel kao faktor i sad možemo da konektujemo Glossy BSDF u ovaj donji soket, Fresnel u faktor i ovaj Principal BSDF
u gornji soket. Sada možemo da konektiramo ovo u output i dobijemo ovo. I zavisno iz kojeg ugla gledamo, sjaj će da bude veći. Sada možemo da dodamo par nodova da napravimo ovaj detalj koji se zove orange peel. Dodat ćemo noise texture. Ctrl T da dodamo ovaj texture coordinate mapping node. Možemo pritisnuti ovdje, vidimo kako izgleda. Scale ćemo da stavimo na 250. Detail ćemo da stavimo na 0. Sada ćemo da dodamo bump node. I ovaj faktor ćemo da stavimo u height. I normal ćemo da stavimo normal od glossy shadera. Naravno sad je ovaj efekt prejak, tako da moramo ovo da smanjimo. To ćemo da uradimo tako što ćemo da dodamo matte node. Ovdje isto moramo da promijenimo ovaj texture coordinate u object, tako da ne dobijemo stretchy nigdje. Smanjit ćemo ovdje strength od ovog bumpa na 0.1 i isto tako distance na 0.1 i dodat ćemo matte node da bismo kontrolisali jačinu ovog efekta. Matte node ćemo da promijenimo u multiply i stavit ćemo veoma mali broj. Ovdje možete da eksperimentišete da nek dobijete onaj efekt koji želite. Sad ćemo da napravimo one male šljakice koji se nalaze na metalik bojama. Ovdje ćemo da dodamo glossy BSDF i promijenit ćemo boju u ovu plavu, s time što ćemo da napravimo jednu malo svjetliju. Smanjit ćemo roughness na 0. Ovdje ćemo povisiti malo roughness na 0.010. Dodat ćemo Voronoi texture. Možemo promijeniti scale na 4500 i ovaj ćemo object coordinate da konektujemo u vektor. Sada ćemo da dodamo geometry node i dodat ćemo mix shader. I normal iz geometry ćemo da konektujemo u gornji soket, a color iz Voronoi texture u donji soket. Ovdje ćemo da smanjimo ovaj faktor na 0.08 i promijenit ćemo ovaj metod u linear light. Sada možemo da dodamo vector matte node i konektovat ćemo ovaj color u prvi soket i promijenit ćemo metodu u normalize. Tako da možemo ovo da koristimo kao normal map. Sada ćemo da konektujemo u normal. I sada mi imamo ovaj prvi sloj šljokica. Sada ćemo da
kopiramo ova 3 noda ovdje, pritiskom na Shift D i rekonektovat ćemo ovaj Geometry node i Voronoi Texture, Voronoi donji socket, normal u gornji i ovdje ćemo da promijenimo ovaj faktor na malo veći broj, otprilike 150 ili 170 i možemo da povećamo roughness, tako da raširimo ove štokice malo. Sada ćemo da miksujemo ovo sa Add shaderom i konektovat ćemo ova dva glossy shadera u ovaj Add shader. I sada imamo dva sloja ovih šljokica. Sljedeća stvar koju treba da uradimo je da pomiješamo. Sljedeća stvar koju treba da uradimo je da spojimo ovaj materijal sa ovim prijašnjim što smo uradili do sad base colorom. To ćemo da uradimo tako što ćemo da konektujemo ovaj mix shader u gornji socket i ovaj add shader u donji socket. Sada možemo da pregledamo kako ovo izgleda i sada imamo ovaj top coat sa base bojom i imamo ove šljokice. I ovo zajedno izgleda odlično. I u ovom trenutku možete da završite s ovom bojom, a još jedna stvar koju ćemo da uradimo je da dodamo mali detalj koji može da nam pomogne oko rendera. Jer šta se dešava sad, imamo ove šljokice koje kada se odaljimo će još uvijek da se vidi malo, što može da doda noise u renderingu i da nam poveća render time. Tako da možemo da dodamo par nodova koji će nam omogućiti kada se odaljimo da se ove šljokice ne vide i da ne contributuju render time-u. To ćemo da uradimo tako što ćemo da dodamo mix shader, ovaj add shader iz ovog setupa sa šljokice ćemo da dodamo u gornji soket, a donji soket ćemo da ostavimo prazan, što će da bude crna boja. I dodat ćemo light path node i matte node. Metod ćemo da promijenimo u divide i ray length ćemo da konektujemo u prvi soket, a ovo ćemo da promijenimo u 2, što znači da će sa 2 metra udaljenosti od kamere materijal da se menja u ovaj originalni Principled BSDF sa glossijem i neće da se vide šljokice, što će nam pomoći oko render time-a. I sada imamo boju za auto. Sljedeća stvar koju treba da uradimo je da izaberemo sve dijelove auta koji će da imaju ovu boju i zadnji koji ćemo da izaberemo je ova vrata koje smo već setupovali boju i pritisnemo Ctrl L i Link Materials. Ovdje smo zaboravili da konektujemo ovaj prednji dio, Ctrl L, Materials. Sada možemo da dodamo kameru u scenu, da bismo setupovali render. Align Active Camera to View. Ovdje ćemo da idemo na View i da kliknemo ovo da možemo da pomiramo kameru u ovom modu. I ovdje možete da setupujete onaj pogled koji želite. Možete da idete na item. Jedna od koristnih stvari da vam je rotacija po 90 stepeni i Y rotacija na 0, tako da nam paralelne linije budu ravne. I ako trebate da promijenite šta, možete da mijenjate ovu perspektivu u kameri gdje je Shift X i Shift Y, tako da nam ostane ravno. Možemo da mijenjamo fokalnu dužinu dok ne dobijete ono što želite. Ovdje isto možete u itemu da mijenjate lokaciju kamere. Sada možemo da dodamo podlogu, idemo na Shift A, Mesh, Add Circle, možemo da ga skalujemo i da popunimo ova lica pritiskom na F, izabrat ćemo ih sve i pritisniti F. Možemo sada da dodamo materijal za ovu podlogu. Ovo će biti jednostavno tamnija podloga.
Dodat ćemo novi materijal, boju ćemo da promijenimo malo tamniju i onda ćemo da dodamo noise texture u roughness, tako da dobijemo ovaj efekt kao da je mokra podloga. Idemo na Shift A, dodat ćemo noise. Dodat ćemo color ramp, Shift A, color ramp i konektirat ćemo faktor u color ramp i color u roughness. I sada možemo da kontrolišemo većinu scale ove teksture i sa color rampom ćemo da kontrolišemo kontrast između ovih boja. I sada dobijemo ovaj efekt kao da je podloga mokra. Možemo da dodamo HDR mapu, ovdje ćemo promijeniti u World Settings i Ctrl T na background i izabrat ćemo HDRI koji želite da koristite. I sada možete vidjeti na kameru i na render mode da vidite kako sve izgleda. Ako želite da promijenite jačinu HDR mape ili da poslitite, možete to da uradite ili u shader nodu ili čak da idete ovdje u ovaj World Settings i imate Strength HDR map, možete da promijenite u 2 ili više dok ne dobijete ono osvjetljenje koje želite. Ako ovdje kliknete The Depth of Field, možete da dobijete bokeh u pozadini i da mijenjate f-stop da biste kontrolisali snagu toga. Kada ste zadovoljni kako sve izgleda, možemo da počnemo da setupujemo za render. Ako odlučite koristite Eevee render, ne zaboravite da uključite Ambient Occlusion, Bloom. U Ambient Occlusionu možete da povećate distance na otprilike 2 metra, tako da imate ovu sjenku dole ispod. Ovdje možete da eksperimentišete dok niste zadovoljni kako sve izgleda. Možemo da konektiramo Bloom. Screen Space Reflection i Refraction. Kada to uključimo u materijalima moramo da promijenimo Screen Space Refraction i ovo Refraction da promijenimo, da dodamo bar malu količinu ovdje. 0,1 je dovoljno. Bilo koji broj, samo da je mala količina. I to uradite na ovim svim materijalima koji imaju staklo. Uključite Screen Space Refraction i Refraction pomjerite 0,01. Ja ću da koristim Cycles, tako da to ne morate da radite sve. Ali možemo da promijenimo ovaj device u GPU ako imate grafičku karticu, ako ne, ostavite u CPU. Ovdje ćemo da uključimo denoise. U preferencu možete da uključite CUDA ili Optics ako imate RTX karticu. Ovdje ćemo da uključimo denoising. U renderu sample se postavite onoliko koliko vi želite ili sve zavisi koliko vam je jak kompjuter. 256 u ovom slučaju će biti dovoljno. I dok god imamo denoising uključen, Optics će da radi malo brži, ali OpenImage daje malo bolji kvalitet. Ovdje možete da promijenite light pathse. Ako isključite ovaj Caustics, Reflection i Refraction, mnogo će vam brži render biti, isto tako Fast GA Approximation, ali kao što vidite ovdje već dosta je tamniji unutrašnjost ovog fara. Transparent, ako želite da isključite ako idete na film i na Transparent, možete da isključite pozadinu od HDR mape ako ne želite. I ovdje isto u Color Managementu možete da promijenite kontrast u medium kontrast ili high kontrast koji god vi želite.
Kada ste završili, idemo na render i render image. Vrijeme ovog rendera će biti zavisno od snage vašeg kompjutera i grafičkih kartice. Kada završite, idete na Save As i izaberete onaj format koji želite, PNG, JPEG ili OpenEXR. I onda ga snimite u folder gdje želite i post-processing možete da uradite u nekim od photo editing programa. I to bi bilo to što se tiče ovog videa i pravljenja materijala za ovo auto. Ako ste naučili nešto novo, ne zaboravite da lajkujete video. Ako imate neka pitanja, ostavite komentar ispod. I ako imate želje i prijedloge za buduće tutoriale, možete da ostavite komentar ispod. Vidimo se u sljedećem videu.